Sub 10. To. Napokon. Nakon toliko dugog sam napokon dobio sub 10. 9.96. Sad rekonstrukcija. I dobro, sada dajem rekonstrukciju na ovaj sol napokon sub 10 koji sam dobio. Znači Scramble će vam biti u opisu. Tako da evo ga, sad ću ga napraviti. Samo malo. Okay. Dobro. I sad što prvo sam vidio, znači izlagao sam White Cross, bijeli križ koji što uvijek slažem. I vidio sam prvo da imam tu par, znači tu mogu ovo sad tu ovo spustiti. Ali što sam ja prvo shvatio, znači ovo narančasti dio sam spustio tu. I onda sam ja spustio ovaj tu. I sad vidim ovaj. I onda sam tu spustio tu. I ovo. I ovo. I cross mi je bio gotov. I onda sam se okrenuo vidio da imam ovaj par. Ovo što ovako ubacio ga. Vidio sam ovo. Ubacio. Ovaj easy par. Da sam dalje vidio, sam vidio ovo. Pustio. I ubacio. Da sam napravio, vidio sam ovaj lagano OLL. PLL. Krenuo sam ovako rotirao i lagani PLL. I to je to. Mislim, dosta je bio lagan Scramble. Tako da, eto ga, moj prvi sub 10 u životu. Tako da, eto, to je to za ovaj video. Uživajte i vidimo se u sljedećem videu.